Jumpa lagi di Angga Mancingan. Mancing mana lur? Spote Jumain. Bersama Pak Iwan. Iki ngadep ngalor guys, nyacak sih ya. Kon bolone ono ndek kono loro lho. Wis mencar dhewe-dhewe golek ngending po enak, Mas. Oh, dikondol. Loh, pelaris. So, intro pelaris. Alhamdulillah. Oh, pelaris lho, terus alhamdulillah. Oke, wis simak terus seruannya. Kenek karon gak kenek. Loh, monjo. Loh, ra kenek. Oh, situ pisan. Alah, karu rek. Ra kenek karu. Aduh, roti ta. Tanggan gendok. Nih. Kon. Aduh. Iwa. Aduh, sak mene lur, sak mene. Istimewa. Aduh. Sik sore wis sak mene. Loh, situ pisan don. Aduh. Aduh, karun neh langsung lur. Sak mene sampe kecekrok tanganku bocor don wis. Kena kail tanganku. Iya. Apa-apa. Napa? Nih. Terus ada kenara. Nih, mendelep. Uduh. Iwak mana lu? Uduh, sampai ini dah. Ayo, be. Cancos ya. Nah, melaku. Aduh. Alah. Aduh. Santai. Loh, sampai ini mana lu? Ngabil. Ini. Ketorong dulu ibu kata. Iya. Loh sih. Ana iwak ana kentul ngono tok. Lah. Loh. Modalnya kok niat yo ketol kawan. Tuh, ini mana. Modalnya kok ketol. Loh ya. Tuh, itu orang kenapa? Aduh. Sampai ini lur. Maaf kiri. Kiri maaf ya. Orang seru kan lo. Oh, rame melaku. Ini tak guys ngampang ya. Peletnya pas gelem ya, kerip mana orang fokus.
Yul. Loh, alah, wis lumayan lho, syukuri ae wis. Terus enak deh. Sampai ini mana tuh? Oh, Pak Iwan oleh weh. Manteng. Loh, lah kok nek wae rek. Loh. Amin lur. Iki, aduh ora kena pisan wis. Loh, monjo. Iya. Samene rek. Iki pelakune lho. Kita tenangin nih. Terus lep. Monyor kadet ayo. Cangkeme menene. Tapi menene. Golek sinternya ndak jas tak kene. Yo cakin yo, takonono, cakin. Dikongkon parowan. Takono cakin, sakal ora apa-apa cakin ya. Masano monyor-monyor yo. Yo kuat ae ya, wong ora ngrasakno apa-apa. Ora kroso tapi menene ngono lho, Sur. Golek sinternya ndak jas. Saking ngomong paruan juntal dhewe. Tajak porotan nyom. Bisa merah tajak porotan. Woi, tiba gede. Monyor. Ora popo, ngono ae. Nek kan. Alhamdulillah alit-alit. Amin ya lur. Selap. Enak kan. Menen. Settingane mek sak kil iki lur. Lho, iki nang kene. Ngene ana iwake lho. Lho, wis tuke seleng pisan. Balik neh. Oke. Desain cowok tek pol. Lho. Nek pisan kan. Syukuri ae lur wis. Terus
terus. Kena kan, ayo. Duh, ini dulu. Duh, settingannya mondok. Sakil wis. Ya, terus. Loh, situ. Nek kon. Loh, ucul. Slow. Lu 6 nih malan. Alhamdulillah lur. Wong nek jero ora gelem. Dan cetek. Nggih rupane. Duko nyawane pinten terus. Kena kono. Loh, ucul wis. Ucul. Selap. Ayo lho. Loh, nak kena deh. Kena kon. Selap. Merah lur. Alhamdulillah. Karung dah saya. Aja, ke pinggir kali. Aduh. Hilang. Loh, nak kena deh. Naik kon. Syukur ya lu. Bentul. Kena kon. Syukur ya nih. Cilik-cilik. Nè. Lấp. Nè con. Nek kon. Ngeromot guys. Selap. Kena kon. Ngeromot lur.
hilang. Gak sido. Nah. Penak loh, tekan naik. Wah, keh ya. Lo. Oh iya, kecil deh, suka. Penak kok ini. Cuma cilik tapi. Kelihatan bagus ya. Dalah oleh kan. Oke. Aku bisa menten. Oh, lumayan. Kacari. Saya seperti biasa lur. Saya kasih lakir. Mulane mentor. Apa ini sih lumayan guys. Oke hasilnya lur. Keropok. Iya hasilnya Pak Iwan. Itu ada bocor. Aup. Sepil hasil lur. Iki tak kancane sing wong loro iki. Hasil lakir. Lo, jadi kok penak. Oh iya, kita mah panen iki. Di situ Aduh kok angin. Yes, guys. Iwak tok wis iki, guys. Nek duwe. Timiwir. Oh, iki ana kroboe. Aduh, babone munggah. Pakai tok apa kerambake? Yo, 2 jari. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.